ꯇꯥꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ 6 ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯦ ꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ W ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯈꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯔꯤꯚꯣꯛ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯡ 12ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯦड ऑफ डिपार्टमेंट यावना मकोई रेसिडेंस तक पिकअप तौरगा हुजिक जुडिशियल कस्टडी दा थंबीग्रे मसी याम लाइबक्तिबा थौदो अमनि हाइजनेगी मणिपुर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री दा अमत थोकिद्रिबा लोइना ना तांकुन की नुमदांग दा याम लबन सिक्योरिटी फोर्स लागा मणिपुर यूनिवर्सिटी हॉस्टल मनुंदगी छात्र मयाम अमा सु पिकअप तौरगा हुजिकना मकोई खरा थादोक छात्र खरा मना कस्टडी दा थमगिबा असिजो लाइबक्तिबा थौदो अमनि तसेमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की ओजा होइबा यूनिवर्सिटी की ओजा होइबा प्रोफेसर होइबा सि मयामना याम रेस्पेक्ट तौबा प्रोफेशन नि मयामना तानबा पामजबा मकोइदे सुंबा ट्रीटमेंट तौबसी नुवाइजदे अदना ओजा सिंगसि सस्पेंड तवे हाइना सुताजि ओजा सिंगसिबु सस्पेंड दे रिवोक तौबिदुना कंडीशन अमता लेतना थादोक बिदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एटमॉस्फेयर से हंजनबा होननबा मरि लेनबा अथॉरिटी दा अपील तौजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा चंगइबा छात्रसिंगसिसु इराय लाइबा मत नते कॉलेज दगी पास तौरगा मयाम अप्लाई तौबदगी एंट्रांस टेस्ट तौरगा ख्वाइदगी अफबा टॉप क्लास एकेडमिकली यामना स्ट्रांग होरबा दुगुम्बा छात्र मयाम दु कोइना यूनिवर्सिटी एडमिट तौरबनी मखोइबुसु पिकअप तौदुना मखोइबु कस्टडी थंबीबसिसु मसु यारगदी कंडीशनली अनकंडीशनली थादोकपिदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक नॉर्मलिटी हंजनपदा मतेंग पांबियु हाइबसिमतंग आइना मयाम मीडिया की थोंदा अपील तौजनिंगबनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की हौजिक ओइरिबा फिबमगी मतंगदा यूनिवर्सिटी सिगी लाइफ साइंस डिपार्टमेंट की MSc सेकंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर DM कॉलेज मणिपुर कॉलेज GP वुमेन कॉलेज अमदे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट रिसर्च स्कॉलर सिंगी ओइबा मिफम अमा पांगथोक्तुना वारेप मरी लौख्रे वारेप सिंगी मनुंगदा फाजिंदुना थमलिबा ओजा अमदि माहिरोइ सिंग कंडीशन अमता यावदना थादोकदबनी यूनिवर्सिटी कैंपस मनुंगदा सिक्योरिटी थमजिनबबु कंडेम तौबा ओजा 6 सस्पेंड तौबा कंडेम तौई अथुबा मतमदा मखोइगी सस्पेंशन ऑर्डर कक्कदबनी MSc सेकंड अमदी फोर्थ सेमिस्टर की माहिरोइसिंग अमदी PhD स्कॉलर सिंगना हौजिक चथरिबा परीक्षा सरुक यादबा हाइना वारेप लौरे अमरोमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा नॉर्मलसी हंजिलक्त्रिबा फावबा लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की माहिरोइसिंगना परीक्षा थारोइ फाजिनखिबा माहिरोइसिंग अमदी ओजासिंग कंडीशन अमता यावदना थादोकदबनी हाइरे अमरोमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट मिफम पांगथोक्तुना वारेप कया लौख्रे फाजिनखिबा माहिरोइ अमदी ओजासिंग थादोरक्त्रबदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की माहिरोइसिंगना परीक्षा सरुक यादबा सस्पेंड तौखिबा ओजासिंग कंडीशन अमता यावदना हंगदबनी मरी लेनबा डिपार्टमेंट प्रोफेसर जुगिंद्रो अमदी प्रोफेसर श्याम किशोर की मथक्ता एक्शन लौगदबनी हाइरे
Manipur University ki hauzik lai riba charang na bamarak asida jail lai riba oja taruk suspend tawre haina Vice Chancellor in charge Professor Kezugindro na order thokre oja sing adudi Dr. Naurem Sanatomba Professor Yengkhom Ragumani Singh Dr. Laimayam Biswanath Sharma Professor Sagaijam Dorandrajit Singh Professor L Sanju Kumar Singh amadi Professor Chungkham Jasobantani Zerol asina makataraduna mahiroi singna University bo mahauksage phibamda hanjinhana hotnabada mateng pangbiyu University ki ing tappa phibam kaihandana thamnabagi damak ayaba yaudana TV channel singi khananainabagi thoramda saruk yaba employees singi mathakta aingyu eba thabak lokhalakpa yai hairi Amaronda Manipur University da Pam da Bathogdok Thoraktanaba Haujiksu Police na akan mamawongda ngak senbagi tabak sathari masina University asigi mahiroi kayadadi nungai taba pohanbata natana makhoigi study da chauna akaiba pire hairi Arabti Lilong Mapal Kangjibungda Sports Gallery Sananaba Urep Uyung Tamkre Thoramatu the Health Minister L Zendakumar Mahut Minister T.S. Sam Kumar MLA Satrabarta MLA Rameswar Lilong Thobal Municipal Council gi Chairperson W Minakumari Namaru Ibamyoi Sing Oina Saru Yaki Health Minister L Zendakumar na Lengak Asigi Sel Thumgi Pibam Patrabasu Tawdabaya Daba Thabak Singdi Pangthoknaba Hotnari Sports Gallery Asi Sananaba Lupa Crore Amamakai Kaithoktuna Thamle Haiki Manipur the lady will make financial position young can be a very yam shin har get under financial position of a among the government and maximum shin at Ogiba Maduki Wari Mayam Tabire Lam expansion to Obama to Biram winter with the Pate ability. Hey, but Haragasu Imu Manu Puba Makli Mima, he say, Imu Manu Puba Alternate, Imu Manu Puba can accommodate to Pasa kara lady haying ayuk saga daw makalgi jinjak tuwa bangasi hekam chatukwa na habisiri lale asi ayuk na kai jane horing dang na kai thamdage haying na kai thamdage je khalla khalla ka planning to godo madu bune good governance hadisa Mahun Minister T.S. Sam Kumar na Manipur da lairiba MLA pumna makna laikai amadi kendra gi khenaba thamdana thabak tawduna chakhotnaba hotnaba matam oire haiki Mana tak betul ni amsi urakan tak. Ayu tapi yang macam tahu yang kanzer dia tu mana yang kelak ba. Aduna kena ini tangda kami amsi aku isi. Amaga langgi. Lekai lagi kungangi kena macam tu dah. Zaman zaman ni kan tak Manipur sahuk kada mana bagi bakalon tak. Honorable Minister yang apa si Chandra Kumar. Ayu sama Honorable ya school. Aku biar amla ini kali guna apa dah. Lamdan masih aku ini. Aku ni lamdan masih yang muda mana. Lamdan masih Aiki magi kaya kanda, aku ini cakap biar boy. Aku kuni amak kita ni kaya kanda. Yang kuni makta education is buat cakap kata mana. Aku kuni thamjari. Jenims Hospital gi phibam lunana thamnabagi pandamda ngasi Jenims ki Director Professor T.S. Bimona Lusingduna lamtu sengdokre lamtu sengdokpa aduda Jenims ki Medical Superintendent Dr. Ranbir Yauna staff kaya susar yaki Medical Superintendent Dr. Ranbir na anabase batoba lakliba singna hospital manung amadi mapanda kwamahi osanba amadi chaksaraga mafam chadana hundokpa asi tawbiganu hospital asi isa gi yumni khanbiu haiki Jenims ki Director Professor T.S. Bimona Hospital Luna na thamnana bagi thabak asi chayol khudingi pangthok lagani masida miyam na sumateng pangbiyo haike Asta Bharat Mission haiba pandam dugi target su phangnana ba Luna na thamnaba sengdokba hobani masi akoi nongmaijing khudingi chathajagani campus asi Luna na thamnana ba honaraga sai gi sida lakpa anaba singi anaba party singi nungaina ba adugi pandam da hona jabani Swasthya hi sewa gi sarugama oina BJP Uripok Mandal amade RIMS ka khusamnaduna RIMS ki radiotherapy gi akoibada lamto sengdokre thoramadada Uripok BJP Mandal gi President na Prime Minister gi lising makhada Bharat Pumbalu na thamnana ba chatharakliba thaurangi manungsanna lamtu sengdokpagi thabak asi pangthokpani haiki ana thamnana ba haina koina masi mafam asi sengdoksabani masidisda masigi Lebak asida Narendra Modi ji na pangtho iba lunan bagi asumba pandam masda saruk amoina Uripok Mandal nasu saruk ya jabani hebo famsi thamjage
Nambol Block Congress Committee na sinduna ibudaw khorifaba Nambol gi laikonda uhai panba umakhal chamangarom thakre thormaduda Nambol Kendra ge MLA and Lokenna goibagi phibam kaitharakliba asi kharada oirabasu ngaktuna thamnanaba Kendra siki manungda leba umanglai haraubum khudingmakta u thabagi thabak makha chathagani masida miyamnasu mateng pangbiyu haiki Resna mafam madugi laibiriba khunjasing amasung lai committee singa tanare harakanda अखोना हौजी खिदा अखोगे मणिपुर की होंगलक्लिबा हवा नुंसित सिगुम्बा खरसिदोइसु कनब ngamnanabagi pandamda ngasi ase अखोगे नंबोल ब्लॉक कांग्रेसना अहान बोयना मफम मसिदैदा अखोना उसार थाबगे थौरम मसि पांथोकसबनी All Ziribam United Clubs Association Sinduna Irabot Tabung Mari Lenana Lekai Lekai da Lunan Bagi Sangdam Naba Pangtokuna Lagliba Asiki Manung Zanangasi Lekai Lekai Lunan Basangdam Naba Pangtokre Thoramaduda Association ki President M. Paksana Advisor Dr. S. Joy Kumar Amadeti as Ivol Susaru Yaki M. Paksana na competition si Arvanamadi Rural Area ki Kaidoktuna Azuka ki Foundation de Thoramda Manamatum Yantokani Zahi Kudingi Leptana Pangtok Liba Sangdam Naba Asi Zahi Taret mapung pare haiki. Zahi asigi National Teachers Award panglakraba kumbi sandong upper primary school ki headmaster Kangenbam Indra Kumar oppagi thoram school asida pangthokre ngasigi thoram aduda kumbi kendra ge hanagi MLA M Mangi education S ki director Kiran Kumar SCERT ki director M Manikumar Susaru Yaki KS Indra Kumar na oza haiba sinpham asi yamna maru oiba kathok pachangba sinpham amane Kungangda oza oiriba singna lairabagi pankai makhada laiba mahairoi singa sibo isa makne khanna nungsina lairik tambigada bane mahairoi singna su oza singbo mama mapani khan mangam labadi apaba mahairoi oiba ngamgani haiki liba hagulo liba pik liba yamna senthok lami wasaraba family gi masa masu sing yamna tungda makhoisu ngasigi society asida mi ama orkadaba orakpa yabagi adugumba thaktuda ngasigi lairiba government gi lairiba oza singna yamna thawa hekchang yauna isa dongna makoise city jail asida makoisu matik chaba mi mo idaba yade yapi wakanda aigi wakanda adumna honhaningi All India Youth Federation Manipur State Council na sindunang asirup mahal theater da kulum direct subajana neta irabot ki saitha isai sangdam nabagi thoram pangthokre thoram aduda All India Youth Federation Manipur State Council ki President M Somorzit Dr M Nara CPI ki State Secretary L Satin Kumar AIYF ki National Vice President CS Sarat Yauna miyoi kaya na saruk yaki President Somorzit na lamyan ba irabot na thoram bathabak sing na hona na ningsing na ba pandam da mahakpo saitha bagi isai sangdam na ba asi pangthokpani Haiki. Irabona, Nikogi, Iram the Manipurda, Mahakyoba, Tambiramba, Ningshin Kudam Kaya, Habadi, Noriski India, the Ladiba, Tongana Tavis Terasida, Asigumba, Lamyan Bayrabona, Pichibigi, Mapam Kayada, Manipur Haiba, Masak Naivis Terramalay Havasi, Tang Hanabi Damakta, Hiram Kayada, Sporsta, Isaida, Jagoida, Amadi, Hiram Kayada, Manipur, Lamjing Lamtak Pidana, Asigum Lava Maki. Matona do Lambadubu, Masa Masu, Koina Kazikang Osho, Saruk Yazava Oina, Hariba, Maki Maminda, Saitai Saiti Bangtok 7. Manipur University ki hauzik oirakli ba phiba masigi waraisen purakna ba NEIDP Manipur State Unit na ngarang numidang Chief Minister unaduna memorandum pisin khre memorandum pisin ba aduda party asigi Vice President Chapam Kunjakisor Central Working Committee ki General Secretary Kalendra Madi Vice President oina Male Susaru Yaki Chapam Kunjakisor na athuba matamda University asigi waraisen purakna ba khona bada lengak na center da akan ba press phiba pami haiki North East Development Party na Pamjari se MISRD Government India se mase am serious ba hansu to bina laki amna samda step phajabam ne BC suspend to ga se khoi harau jarim da solution lam porkadar hai na khoi praja gi sathar khoi nuai ba phungduk sermin dol sina adu masi am crisis sorak pa sida masi makata na kitang thuna loisan na ba se masi khoi Kuigi Manipur Lengax na Kuigi Government of India gi Kuigi Lengax the kitang pressure people pamje university was tangdu laitana Kuigi like the pang amakata na hana sumagatana nuai tabje thokta ba se yamna peaceful academy atmosphere laina hona ba da koi North East India Development Party na amaka su Punjab da thong laung na hang ngai dan lejeri
मोरे अमदी म्यांमार की लोनाबा नमफालोंग बाजार का ताइनना लेबा नो मैंस लैंड की मफम खरादा मियोय कयाना अमोट अकाई हुंदोकफम ओंथोकले हाइरिबा मफम अदुदा लेरिबा अमोट अकाई सिंगसी तरामाथे सुबा सम राइफल्स मोरे पुलिस अमदी लमदम अदोमगे मियोय कयाना सरुक यादुना सेंगदोखराबसु मखाताना अमोट अकाई लंगसिनबदी लेप्ट्रे नकल मरोमदा मोरे बाजार की मनुंगदा अमोट अकाई कया हेनगलकलिबा असि वर्कर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन मोरेना नुमिदांग खुदिंग के होंदोकदुना एडीसी मोरे के ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मफम अमदा पैसिनबगी थबक जथरी मोरे की एरिया दसु अथुबा मतमदा अमोट अकाई लंथोकफम जगह अमा लेंगाकना सेंपिद्रबदी मतम सांगना एडीसी की ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा अमोट अकाई सिंग लंथोकपा यारकलोइदबना अचौबा प्रॉब्लम अमा ओइरकनी लेंगाकना अथुबा मतमदा मिजेंग संगबिदुना मोरे की जगह अमदा अमोट अकाई लंथोकफम अमा थंबियु हाइना वर्कर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन मोरे की जनरल सेक्रेटरी टीएस शेखरसिना अप्रैल तौलकली तेंखाइबा हौरे अदुना हौजिक कुइना लंथोकपा यारकदबो मानरे कईगुम्बा सिना लंथोकपा याद्रगा थिंजिनखरगदी अखोय नोमगी अमोटपा मयामसी नुतिगी अखोयना बाजारसिदगी थोलैबा अमोटपा मयामसी लंथोकफम लेतबना अखोय मोरे अखोयजी पैसला थमगदी अखोयगी सराउंडिंग सिदा यामना कनो फत्तबा अमा फोइरकपे मरम असिना मरी लेनबा अथॉरिटीना अमतंग येंग चंगबिदुना कई तौबा याबगे हाइबा अमतंग खन्नानबा अमतंगी मेकेटिगी फुंगसे Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Medicine Ambulance Services Manipurna miyamgidamak hodokchare 24/7 ambulance service masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da puhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tobiyo amadi call tobiyo Medicine Ambulance People Ambulance. Breaking news, Overseas Point in Imphal is about to change lives for many in Manipur. Overseas Point provides all you need for world-class education and jobs in advanced countries. Dr. Raj, the Canadian immigration consultant, is now in Imphal. Visit Overseas Point for a free assessment and first consultation today. ब्रेकी तुंगदा तरामना ऑक्सरी मखाता पाउदा सगोलबन तेरा लुक्राम लेरक्तगी मोइरांग हनुबा फावबगी मनुंगदा लेबा तोंगान तोंगान बा क्लब तरुकना पुल्लगा सेम्बा यूनाइटेड क्लब डेवलपमेंट एसोसिएशन पासोय केंद्र हाइना मिंगथोनबा जॉइंट कमिटी असिना सिंदुना ngasi ओरिएंटल कॉलेज गेटतगी हौरगा साइ कॉम्प्लेक्स फावबगी लंबिगी मफम सिंग लमतु सेंगदोखरे थरमसिदा नंबल मपा लायंस क्लब नसु मतेंग पांखी यूनाइटेड क्लब डेवलपमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हिजम इबोचौबना मरु ओइबा ऑफिस मयाम अमसु लेरिबा साइ कॉम्प्लेक्स ताबलम असदमियामना फताउदी हुंजिनबिगनु मसिदा फतबा पोलम सिंग हुंदोकपा मियोय सिंग कनागुंबा सिंगना फोटोगा कोनाना पिबा ngamlabadi lupa lising manga pigani haike मोटन लेरंबा कोई मॉडर्न हाई सेकेंडरी मॉडर्न कॉलेज साइ लेरिब लंबिन सिदा ऑफिस ति साम साव ऑफिस में am लेरगा स्टूडेंट अंद थालमदाबा अदिगी अमोट लकाइना थानबा वॉकिंग चतपदा हन मयामदा हेल्प दा सोइबोयबा सुम मरम सिदगी अखोइना सोइन सर्विस सि तौदय यादबा मोइना अखोइना सुम हौदोक चरपनी अदगी मयांग सजोता मतुंगददी मसिदा कयुंबा पोट अमा हेक्ता हुंथोमबदा कारदा ला हुंथोपा अदगी एनी साइटे ला मतंदा अखोइना हेक फोटो को कोना पेरपोंगा मिदुदा अखोइना लुपा लिसिंग मंगा अखोइ क्लब की साइटे अखोइ लुपा लिसिंग मंगा मोइदो रिवॉर्ड पिगने अखोइना आईसीबी सोंग लाउथुकचरी बीजेपी खांगाबोक मंडल सिंधुना खांगाबोक केंद्र के मनुंग दलेबा पोलिंग स्टेशन तारानिपाल दलेरिबा नुपी सिंगे ओइबा रिव्यू मीटिंग अमा खांगाबोक दलेबा सोरोजिनी ऑयल पंप ता पांगथोखरे लागलिबा लोकसभा मिखल की मतंग दा खनन नैने खिबा मिफम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की हानगी वाइस प्रेसिडेंट टी एस जादुमनी बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट टी एस सोरोजिनी बीजेपी खांगाबोक मंडल की प्रेसिडेंट तोंबा खुमन मंडल की महिला की प्रेसिडेंट एल सोबिता याउना मियोय कयाना सरुक याकी लेबर डिपार्टमेंट की मखादा ट्रेनिंग लोइख्रबी समराम की बेनिफिशियरी कुंट्रादा फिलोनबा मेसिन यंथोकी
5 changangai jila parisat ki NREGS ki mijeng makhada pakhali bathabak singasi Imphal West ki DC N Pravin Nakthengnana chatuna yangsin khre yangsin badu da 5 changangai jila parisat member S Rahul alias Marjitsu Saruk Yaki ZPS Rahul na 5 changangai jila parisat na konba mafam sing government na thadarak pasan pham sing miyam ga tanaduna chakot tharangi thabak sing leptana tawgani haiki DC Pravin na Imphal West ki sahi SU ina NREGA ki material amadi devices component yauna lupa crore mapanlom kungangi chakha tharangi thadakre state share amasung central share singsu athuba matamda thadana sem sare kungang chakhatna bahana badamiyamna government na paikhat leba thabak singda punna chatminaduna charuk yabiyu haike area da lairiba mpham singsi chakhan minaba hona si habisi mayam thamjari handak sahi gi oina NRGS ki makhada Imphal West ki thadari is total the material and wages component pull 9.34 crore gumbani koi madu almost more than 90% ko use up tawre season area Bedapati kunung isay saydam sang saysakol gi mga suba mapokumon thawram ngasi palace compound layban amyan masanglen na pangthokre thawram adu da JN Dance Academy gi director L Upendra Sharma Padma Shri awardee S Thanil yauna miyoy kayana saruk yaki L Upendra na kunung isay mutkidana ba hotna batangai fade haiki koi maside yang phajana preserve tawna ba hotna scientific approach kainoda hoji aigi mangda ojana yam haibirame aikoina UNO the United Nations the chalaba culture ki oro amagi oro it needs the scientific presentation aikoi thaina alamana tarmi amana tarmi di yade we need the scientific presentation madugi namakta aikoi scientific research sam chagi masima aikoi da manipur da hoji khara wali masi aikoi yam thijan ba changi Drug season nariba nupi singna mahoksa gi punsida hanjel lakna na ba tongan tongan ba scheme amadi ain gi ba mateng sing phangba yai habasi khangjin gadabani haina High Court of Manipur gi registrar RK Memsana phangdokre wafama singasi Nirvana Foundation na Wings India HIV AIDS Alliance ka kusamna duna sinba nomagi oiba drug season nariba nupi singi matang da pangthokpa police personnel sing amadi stakeholders singi oiba sensitization workshop amada phangdokkibani ngasi gi thoram aduda Nirvana Foundation gi secretary Sobana Sorokhaibam additional SP prosecution habam sangamita Max ki joint director Avira Mongjam na singbana athoiba mithunglen sing oina saruk yakhi chief guest oina saruk yakhi bi RK Memsana makhatara duna nupi singna Manipur gi khunai de loriba thodang sing aduki matik sawi haina longna rabasu ngasi di drug season nabagi anoba thawong ama chatharakpa asi laibak thibani masidagi kannana ba khotna bada mari lenaba department singna amat to oina chatminna bagi darkar oi drug season nariba nupi singna India gi citizen ama oina makhoibo anoba punsida kunda laita na scheme amadi ain yu bemating kaya lay habasi khanggadabani haiki harusin nupi ga masang ga lay hai nupi den drug addict ne na somda lay khre magi masa adu soktra adu di masa adu gi right adumba mayam ama sigi magi surrounding magi vicinity mayam se koi magi vicinity mayam sigi koi adu ga ma drug addict ama haibasi imungi issue natana go society issue natana akoi khudimaki akoi issue ne na khalaga akoi legal service na susumada moi phangba yaba drug addict amana nupi drug addict amana magi mabu social reintegration da phangba yaba magonda laiba haksing piba Nirvana Foundation gi secretary Sobana Sorokhaibam na government na drug ki mayok tathabak kaya paikhatlabasu nupi drug sabagi masingden ongmonongmagi hangalakpagi pibamda leire nupi drug sabasingi marakta pokso case ka mari lenabasu nongna thengnare nupi singna drug sizinabagi maroiba horok phamasi mapurobe singna drug sizinaba amadi horokliba chahi nauriba nupi macha singa fashion oina party kaya da saruk yarubadagi oirakpa kaya amasu leire pumnamak sing asi thengnana ba stakeholder singa punna chatminaba matamoire haiki stakeholders में प्लब चंगमिन रखबसे या मथौदांग तायना खले करिगनो हाइबा कांदा instead of decreasing की पैटर्न दो अदु नतबदा कोइना उजराइबसे increasing trend ने अदो हुजि हुजि उरकबा कांदा कोइना सुम थेंगरा निर्वनागी एक्सपीरियंस दा पोक्सो केस की अंगांग कोइ थेंगरे पोक्सो केस मरकदा कोइना 6 cases थेंगना बकांदा केस अमदी it's always related with women and drugs and sexual abuse नेवा aduna si myam je koi myam na collectively effort ama toraga koi masi ki kaino se atubi matam da kaino ma understanding ama purak pasi am mathau ta gadra nai sumaina ai khanje
Suti da riba Dr. Maribu CMO Pul Kangpokpi District ta posting pirakpa Cookie Students Organization sa the Hills na penda ba phongdok shay Kangpokpi District Headquarters ta pangthokpa pawgi mifam amada KSO sa the Hills ki President Thangmilen Kipgen na CMO Kangpokpi amasung District Hospital Kangpokpi mathau phajana tahanna ba DC ki kuthangda cherol pisin ba laikre adubo government asina September 13 da thokiba order magi matung ina MO Mari CMO Kangpokpi da posting pikhi adubo Dr. Singasi PG course ki damak suti da lairiba ngaktane suti da lairiba Dr. Singh kari ki damak posting piribano order asi athuba matam da handoktrabadi akan makhongjang sangsilagani haike at the CMO Pool Kangpokpi. If this is not taken seriously, then there is a limit to our soft stand, and we will have to take up necessary forms of agitation to make sure that our district hospital and CMO Pool is properly functioning for the citizens of the district. The government should listen to this, as we are still resorting to peaceful means. Please do not force us to adopt other forms of agitation. Paugi mifamada da saruk yakiba District Malaria Officer Dr. P. Henkonang Matiana Kangpokpi District ki Health Sector mi amasu infrastructure wat padagi kudong sadaba kaya marum mayoknari haiki. Mahakna room se maga phamdana leiribane aduna hoina government da appeal tawning ba request tawning ba di staff thabirak pa kansida akoi gumba anoba district sing sidi phajana thamak tawgadaba phajana yaragadi district asida leibiraga district asi kamaina atopa district singa changmanana chawkhatpa ngamnaba thamak tawbigadaba staff thabirak lagi akoi damakta su yam nungaigani Lions Club of Thobal gi chahi kunmathoi suba mapung pharak pagaloina na kunmathoi suba zatana ki thoram ngarang club asigi Thobal Khetri sanglen da leba office ta pangthokhrei thormanduda sai Imphal gi center in charge Elibomsa Lions Club of International District 322D gi past governor Lion S Manikumar Singh Lions Club of Thobal gi president Lion L Marjit Kumar namaru obemiyoi sing oina saruk yakhi Lions Club of Thobal gi secretary na club asina chahi asida miyam gi yaifana ba paikhat ki bathabak thoram sing amadi lauriba thodang Miyam da Kanghanki. Ngaikong Kulen Gram Panchayat Water Village Sanitation Committee amadi Panchayat asigi manungda laiba club singa kosamnaduna lamtu sengdokre ngasigi thawramadu Pradhan M Bala Ward Member Singh Sanitation Committee ge member sing amadi club ki thawpuba sing su saruk yakhi M Bala na mathang thagi ani phawba khungkang asibu luna na thamnana ba chatharakliba thabak thoram sing asida miyamna sumateng pangbiyu haiki Public Health Center, Water Supply Area, High River Bazaar Area, High River Sing Asida, Akoi Club Amadi, Village Sanitation Committee, Gram Panchayat ka, Akoi Punna Social Service Tawasi, Akoi Ngasidagi, Tarik Ani Power October, Ani Power Chathajagani. Saktiman Company ki dealer amo ina Imphal da lairiba NETC Agri Business na company asigi khusukulai kaya na tawbang ambasinga dunga si mapalkang zaibung da utkhrei Nimit tarani subna chathagadaba thangta ki refresher course amang asi konungmang da laiba government dance college da hodokhrei kosem bosem SERT amadi education S ki matenga loina na ki marks na sinduna pangthokiba thoromada University of Culture ki deputy registrar L Surjit ki marks ki vice president ningombam naubi amadi ki marks ki advisor Saikom Nodiana Singbana Saruk Yaki, Thoromgamari Lenana, Deputy Registrar L Surjit na, Thangta Habasi, Zagoi Amadi, Yoga Gisaruk Yauba, Art Form Amani, Thangta Asi, Universal Orabanina, Masigi Value Amadi, Tana Kanglon Singh, Nungpan Kangna Zatpagi, Tangai Fadabalay Haiki. Mingidi, Sahi Nising Adi Mamandagi, Manipurda, Upai Pusinga, Lepana Sanaraba, Masi Chinghayo Kaiser. Thangta, Tambamatamda, Ahibo Azazina, Isagi, no more Kari Tokani, and a sister to the Tabachi, Mao, or Hibana Simba. The Tailong of Pula Semba, Nongambagi, Pidupo, Sikero, Pidupo, Asikanambas, Hanabundi. No one is Mamsale, Kari Mahino, Himatam promotion, Laitaba, self-centric waiver, Taibo Zano, Tapoya, and labor. Tapoya, the Ira, Tambiro, was Azimsu. Hari tapoya, the same art to dedicate to art to Ikai, Navami, and a lava tampa. Either the Tambiram melody, quick, come with a Zaguna lay them at the road who How's it going with the Maroiba Pau Amok?
Manipur University ki oza phajinduna jelda thamba haibasi handaki asina Manipur gi oina ahan batawdokni haina Professor Biswana na phongdokre amadi Manipur University ki haujik lairiba charang na bamarak asida jelda lairiba oza taruk suspend tawre haina Vice Chancellor in charge Professor K Jugindro na order thokre Haujiki oina di ISTV ne bisaba Manipuri paw matang asida losinjari meng tabiri papum namakpo amuka hana kurumjari